Dobar dan. Da. Da li si vidio oglas u novinama? Ja mislim da smo dali oglas za stan, je tako? Za stan jest. Da, ali ne za nikakve detalje, pošto su moji pošli dođe u Budu, mislim iz Bude, nisu mi ništa ostavili nikakve... Ali da vam kažem, vi tražite jednosoban ili dvosoban stan, je tako? Ne znam. A ovdje pišu, u novine piše jednosoban ili dvosoban. Pa dobro, da vam kažem, ja imam jedan stan dvosoban, shvatate? Čekajte samo da ja vas zabilježim sve to, pa ću se zabilješiti, ajde. Evo me. Kažete. Ovako, da vam kažem, to je stan dvosoban. Da. Shvatate, oko 65 kvadrata. Zapisali? Da. Ali taj stan, mislim, širok. To je onaj bugarski stil gradnje, tako da je kuhinja udaljena od hodnika 15 km. Jeste li? Da. Sad. I u kuhinji ima 3 česme. Da. Jedna za vodu. Da. Jeste li? Da. Druga za mlijeko. Da. I treća za čaj. I to je sve. Ako bi vam odgovarao taj, vi pitajte vi niste odgovorni, jel tako? Pa mislim, to su mi otac i majka, ja sam sin, jel? A to tražim za moju sestru, ja mislim. Ali samo ne znam da li bi vam odgovaralo, pošto taj stan je, shvatate, kuhinja odaljena od hodnika 15 km. Kuhinja 15 km pa hodnik. Da. Shvatate, jedino to mu je mana, inače ništa. A gdje se to nalazi? To se nalazi u centru grada. U centru grada? Da, zgrada robne kuće. Zgrada robne kuće? A kolika je cijena? Cijena, pa ja ne znam, dogovorili bi se za cijenu. Može, pa ja ne znam, ja bi to da mi plaćate u bugarske pare, može li? Bugarske pare? Da. Jer mi je žena iz Bugarske, pa ona hoće bugarske pare. Može li? Ne znam uopšte da li je to problem, da li je to problem nabaviti. Pa nije to problem nabaviti, to ima. Da vam kažem, ako vam odgovarao taj stan, ja bi to pristao onaj. Dobro, ja sad još ne za sestru tamo na posao, one tu blizu, za tamo ministarstvo države, ti su tu blizu, ću reći da pođe po... A ima li koga tamo, tu živite vi sad? Ne, nema nikoga tu. Nema nikoga. A gdje se ja mogu naći ako... Znate što, ja ću nazvat za jedno, kad mogu zvati ja? Pošto sam s pošte. A iz pošte se... A nema tamo telefona? Ne, nemate. Ima linija, ali nije priključen broj. Aha. Pa ne znam. Ne znam, jer oni se počnu budne, znači se vrati danas posle podne ili sutra. Aha, ako i ne ako... Ako autobus... Da vam ja dam broj... Sestre mi tamo na poslu. Ona će vam najbolje to sve reći. Dajte mi onda broj sestre, pa ću ja se izvati. To je 42066. 42066, jel? Lokal 368. Čekajte, ja nemam hemijsku, ali dobro, nema veze. 42066, jel? Da, lokal 368. Aha. Tanju Ilić tražite. Tanju Ilić. Jeste. 42066. Dobro, a kako se vi zovete? Ilić Ilija se, ja. Aha. Dobro, onda. Ali, da kažem, to je tamo ministarstvo, tako da mislim, dok nju ne dobijete, nemojte govoriti za šta je, pošto šta je da tamo da ne pravi problem. Dobro, hoću. Tanju Ilić. Važno. Ona će vas zna sigurno sve reći. A ako ne nađete, vi nazovite ponovo ovdje, pa ćemo se dogovoriti. Važno, nazvat ću onda. Hvala, prijatno. Prijetno.